халқи хатлон аҳли ворух яктан аст, зонки ворух марзи поки меҳан аст. мо аҳли эҷоди рӯзномаи хатлон имрӯзҳо тариқи воситаҳои ахбори омма дар бораи қазияи ворух бохабар мегардем ва ҳамдиливу ҳамраии худро ба сокинони сарбаланди ворухи Испара, як пораи ҷисму ҷони мо, як пораи ҷудонашавандаи Тоҷикистони маҳбуб иброз менамоем. мо бар он андеша ҳастем, ки истифода аз нерӯи ҳарбиву низомӣ роҳи ҳалли баҳсу ҳамин қазия нест, балки танҳо гуфтушунуди мусолиҳатомез метавонад ҷонибҳоро ба ҳалли мусбати ин қазия расонад. ва мо аз он истиқбол мекунем, ки имрӯз ҷонибҳо аз истифодаи силоҳ худдорӣ карданд, яъне оташбас эълон шуд ва мардуми Тоҷикистон ҳамеша талош бар он хоҳад кард, ки дӯстиро, бародариро бо ҳамаи мардумони кишварҳои ҳаммарз ҳосиб нигоҳ дорад ва мо ҳамеша аз дӯстиву ҳамдилӣ бо кишварҳои ҳамсоя истиқбол мекунем. Аммо ин на ба он маъно ҳаст, ки ғаразу туҳмату ҳар гуна кӯшишҳои хатнадор кардани сарҳади давлатиро қабул дошта бошем. ما مادران تاجیک شکرانه از آن میکنیم که سربازان شجاع ما امروزها در واروخ قهرمانان سرحد دولتی را حمایت میکنند. ما باور داریم که همین قضیه واروخ به خوبی انجام مییابد. همچون مادر دست به دعا میبردارم که در پای یگان سرباز تاجیکستان خار نخلد و یک پارچگی تاجیکستان عزیزی ما جاویدانی باشد. توسط واسطه‌های اخباری داخلی و خارجی واقعه‌های واروخ را ما میبینیم، تماشا میکنیم، میخونیم، میشنویم و هر یک تاجیکستانی اندیشه آن دارد که امروز هر وجبی پاک وطن، هر یک وجبی خاک مقدسی واروخ برای نه تنها شهروندانی که در این دهه، در این دیار زندگی میکنند، بلکه برای تمام مردم شریف تاجیکستان عزیز و مقدس است. در اینترنت و دیگر واسطه‌های اخباری داخلی و خارجی موادهای پیدا شدند که از ماجرای سرحدبانان قرغیز حکایت میکنند، حالان که حکومت‌های هر دو کشور برای به تنظیم در آوردن آب چاره‌های ضروری پیوسته می‌اندیشند. اما در موسم آبیاری جانبی قرغیزستان خودسرانه آب را به فایده خود استفاده برده و به محل‌های تاجیک نشین به قدر کفایت در دوره‌های ضروری آب نمی‌دهند. دیروز از منطقه واروخ از سرحدی بین تاجیکستان و قرغیزستان باز یک خبری ناخوش پهن گردید. جانب قرغیزستان برای استفاده آب اقبال نوبتی سر کرده، عاقبت آن به ماجرای هر دو طرف آورده رساند. من خاک وطن خود به صنوبر ندهم، خاکستر او به مشکم بر ندهم. آبادی عالم از آب است عزیزان، لایابه او به حوض کوثر می‌دهد. بخیر هم ما تاجیکان، ما آلوهای مشرق زمین با قدر و منزلتی هر یک وجب زمین، هر یک قطره آبی تاجیکستان به اشتاسو همیشه میرسیم و برای ما البته عزیز و بزرگ است و باید قید کرد که نوبسته به خلق و ملت و نژاد محل هر یک فردی که در تاجیکستان به اشتاسو امروز عمر به سر میبرد همه یک دل و اتفاق است و همه دائما بهر پیشرفت و آبادی این سرزمین کوشش و تلاش میکنند و البته بزرگواری گفتم میتوانیم که بهر حفظ این وطن همگان از یک گریبان سر میبرند. ворухи шаҳри Исфара барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ муқаддас аст. барои ман, барои авлоди ман, барои тамоми ҳаммиллатони ман азизу мӯътабар аст.
дар гузашта бузургони мо барои як кафи хоки ватан, як марзи буми ватан содиқона, ҷасурона меҷангиданд ва ягон қисмати сарҳади худро ба душман намедоданд. Ва мо ҷавонони ҷасуру далер бо боварии комил гуфта метавонем ки аз ин қазияе ки ҳоло дар тоҷикистону қирғизистон, яъне дар марзи тоҷикистону қирғизистон шуда истодааст, бо боварии комил гуфта метавонем ки мо ватани худро ҳифз мекунем ва дар оянда яке аз пешрафтатарин кишвари дунё хоҳем шуд. ба қимати ҷонам ватанамро то вопасин нафасам ҳифз мекунам, дар амон нигаҳ медорам.